پەرلەمانتارێکی سوێدێک و کوردێ باکوورێ کوردستانەیە بە ئەسڵێ خوا گۆتارێک دە ڕۆژنامەیە ئەکسپرێسن یا سوێدی نیویساندیە بەحسا بنپێکردن لە سوێدا دکە ئیجا ئەز لەگەلوی پەرلەمانتاری زێدەتر بەحسا ڕەوشا سوێدا دکەم گۆتارە کۆ نیویساندیە و ڕەوشا سووریە و ڕۆژئاوای کوردستانی برێز قادر کاسرگا پەرلەمانتارێ سوێدێ ژە ستۆکهۆلمێ میوانێمەیە برێز ئێوار باش تو gelekî bi xêr hatî spas tu mêvanê Rûdawî. Gelek spas eva başwara jî slavûrês ji bo gelekî spas kak qadir tu bi xêr hatî. Te gotarek li ser binpêkirinên li Swêdayê nivîsandiye di rojnameyeke Swêdî de. Dixwazim berî her tiştî ez têbîniyê te nas bikim. Çi curên ku herî balkêş bûniye binpêkirinan te nava gotara xwe de behs kirî. û çi yani nirxandina te ji van curê binpêkirinan re çi ye? بله جغینی و گوتاره کو منویستی ل روزنامه اکسپرس نه موقع دیجی یعنی او تشتن کو داوی بین ل باجر سوئد وک پرسکی نویسکی میجی حکومت راجی شاندیا یکی هری بالکش کو او پیشتی هلوشاندنا رژیم بعث كانوا يكهتنا الاقتدار للشامة وشاش حفظ معك اقتدار دانا مديت كيا للدجي عليا شكرا وقت دجي للشامة دردور الشامة إريشين كل صار فالله لصار خريستيانا تنكرن وهاري داويجي كو أو إريشين كل صار دوزی هاتی کرد و قرقرن کو لدیجی دوزی هاتی کرد تشتکی پر بالکشه و دیدن نشاندن که کو او رژیمانو کو بنگه و نه بنگه کی دموکراتیکه اجبار کو حزب کو اقتدار کری دست خودم بنگه و بنگه کی سلفیسته سر سکتریزم سر اولی هاتی آوا کرد یعنی بقلك زحمتك او هيزن هني بطيبتي دبن اقتداريه الجولاني دا ببن ديمقراط وبواريه دمكو فيدا هم دولة يكبوية امريكا وهم جي يكيتيا اوروبا بر نايفان باشا دوي ناميا كوتش حكومة السويد رشانديه تا چه خواستك هبونه تا چه داخوازی کریه جه حکومت السويد بله هر تشتی کو او پیواژی کو هاتی دست بکرن وکو حکومت ایرو هایی شامه پیواژی کو هاتی دست بکرن و نورمالیزات کن وک فرمی از وی خوازی دیکم کو او پروسس او پیواژی به سکناندن اجبا کو گلک ام دبینین یعنی هم تلویزیون هوا ده قنال هوا و همچنین سوسیال مدیا کو خبرن کوش مراتن یعنی قتلیام که مازنات یکرن لهمبر دوزیام وقت دیجی یعنی حتی او رژیم هنه بر گاون دموکراتیک و هنهتیه یعنی گرک یعنی او پیواژی به سکناندن وقت دیجی یعنی از دخوازم کو کوریدارک نامبر هرم دوزیا و روجاوا ببکرن کوریداری که هومانیتر اجباکو کو بکارم کو آریکاریش به شوارا بنشاندن ایسیجی هزن هاوپیمان یه دیجی تروره خالصون کول دیجی تروره کول هرمیه هم لباشور کردستان عراق و همجی هات نجیح کرن از دوی باریه دمکو او دم واتی بکن مدخله و تشتا بکن یعنی وکیس یک کو بکار بن گارانتیه هبونه پیکاتیم بکن گارانتیه ده نه جولانیه نه هیئت التحریر الشام او یعنی هاتیه اثبات کردن یعنی قتلیام لدیجه علویه نهوجی لدیجه دوزیا نشان کردن کو تولرانس و جبو جواتی که کسموپولیتیک نینن یعنی. اش خود دهن ویدیو عنده ما هن شقدار دیتن کو تهدید دکرن گفت دخارن کو اوه پشتی سویدا برای خوابدن
حسدي وشري حسدي بكن چند ویدیو و سابلا ببونجی دوی درباره دا تداخوازیک جسویت کریه جبو پاراستنا حسدی ریوه بریا خوصریان روش آوای کردستانه نهو يعني هسدا شوى باشكي كواليسيونا لديشة تروريا يناوي هزن هاو بيمانكو لهرمي هنا باشكي شوى كواليسيونا و دمكو ما اف مجرننا سر زمان رجاوه للبرلمان السويد دم برداجي يعني حكومة السويد جيد بيجي يعني طبي هسدا خاصة يعني هاو بيمانه مايا يعني از هيفيدارم كو و داك ولا يجيبه يعني كدبه يعني هذا هاو بيمان بده بربسيرتي اخوا بيننجه لهمبار قصده ولهمبار كو او هزن كو اوقا فداكري كرنا للشارع لهمبار داعش هنا يعني بشتي روخانا أسد وهاتنا شرع سردس هلاته يعني هين أو دلسوزيا كتب حزدكي أو بشتوانيا السويج وهزن سوريا ديمقراطيك وكبري بردوامة هردنافا يعني ونقاشن كل برلمانتوية تكرن يانجي حكومة السويد نو رای گشتی دا پیشگیری و سمپاتیه بو کردا جبو قصده پر قواتا هيا هوتيارو نشتاندن وحكومات السويد يرو طبعا او شارع اوكرانيا وروسيا هيا قال لك بيفا مجيلا ليه هي السويد دي كواليسيونا اللي همبار ترور هي بله بله باشا اف پیشاتن کل سوریا رو ددن اف آلوزیان لسویدا و شرو پفچون و بمپیکرنین که هاتنه کرن بنارينا توي تشجو هرتنك للجم سويد وولاتن يكيتيا أوروبا يعني دي تشجو هرتنك يتشي بك دبكو دي سان سويد وولاتن يكيتيا أوروبا جزايان فرز بكن وجرين سر سوريا يعني انه شو هنك دولة يكيتيا اوروبا او تشت انينا زمان بيشتيفا بيارن داوي السويدا ومزاني جي كو قالك سناتورن امريكي جي ويتشتين زمان ازوي بواريا دم كهول بردام بكي راي جشتي اوروبا ينكر بيتشتي هلجرا وراجي سياسات مدارن وحكمتن أوروبيجي يجور بحركات بكن يعني في شكلنا شبه أو بواجيه كهتيا داس بكرن لسر هنك بنجهان هتيا داس بكرن يعني أو بنجه شنا كو دبن بكاتين لسوريا يروحين شو مسيحي بن شو كرد بن درزي علوي ازدي يعني حمي في بواجيه أفكرنا سوريا كده جه بگیرن شرط يعني لا ام دبينينكو الجولاني هيئة تحرير الشام برفيرا نوعه حتى يعني قتلامات نكرن نجري كما للاسكيا لديجا علويان نهون لديجا دروزيا وصباجيت كوري لديجا كرداب كان البرفي بگرتن وبواريه دمكو هلوست يكتيا أوروبا وهلوست دولات يقوي أمريكا ودا يعني لغوري نارينا السويد وولاتن يكتيا أوروبا سوريا دكارة بتايبتي بشتيفان بيش هاتن كومديد ببا ولاتكي نافنديان جي نافندي بمينة يان بشجريا تجورة دس حالاتك يو حكمرانية كيتكا هو هلوست يكتيا أوروبا وحكومة السويرجي أوكو كوف بيشتي هلوشانا رجيم بعثة بواجيه كو هتيا داس بكرن وحمو بكاتين سوريا حمي كم نتابن سوريا جبو آواكرن سوريا و بواجيه ده جه بگرن يعني قمصون كو هتنا آواكرن مثلا جبو آنايا سيكينو دبي جهه بگیرن طالباتيجي يكتيا اوروبا مساله
مافین کردا ده بتایبەتی بحث مافی کردا جیت کنه بتایبەتی بحثت که بجیان به مافی کردا جی به گارانتی کرن لی مخابن تجربه کو و 6-7 مهن داوید هم دبینین کو رژیما کو ایرو لشامه برورانای tam tersi bir hareket ki ve dahi az ve bariye demaku yani yakitiya Avrupa o vaktici yakit yani devletin yakbuya Amerika yani helvastan kham bar bçavra darbaz bikin. از گلکی سپاسیاتت کم بریز کادر کاسرگا پرلمانتار کردی سویده کو تبخواه خلک باکوری کردستانه لیدی سانجی لسر مثلا سوریه و روجاوای کردستانه تو گلکی چالا گل نوا پرلمانتو یا سویده از گلکی سپاسیاتت کم کتو میوانه ما بوی گلک سپاسیاوارا و سرکفتن گلکی سپاس هر سرکفتی بیدم باش